Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta kasngi kilong. Rakhi sngi penne Maryang ki Samla Katolik harong masek nongpo parish. Penkup burom kakur nongrang ya kakong Ida Shisha IPS Director General of Police. Tangon upos elektrik ya ka Mary CH Marang. Ban Shen en penyabit padba saka film terha habiju cinema hall. Tementai ni apai syaki Khubor ki bakambnya. Kinong yalam ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM kila rakhe ya kasngi penne Maryang World Environment Day haka shitarik JYLLIEW hasnong rong masek nong po parish kabahap haka zone 6. Shuaban thong iki thning ding hakani kasngi la penlong da ka jingyalang hikai batai bat pensyai patba halor ka jing koridor ki ding ki sit haki saudong saukun jong ki yeng baki beriu ki syong ki sang kumjuru ki ding ki long ki badon kam bat ki ba koridor bandon saudong kasnong ka thau uba sumarlang kharsati range forest officer ulalong ukongsan ban ai jing hikai ya ka jing thumu jong kane kasngi penne Maryang bat ka jingdon kam jong ubreu haka jing im jong u ya ka jingdon ki dieng ki sit ki plang ki kenban bat kiso ki pai hadien ka jingyalang pensyai padba la penbuat sedaka jing thung dieng saudong jong kane ka jaka kiriu khmat ki balawan shim benta ha kane ka jing rakhi sngi penne Maryang kilong u Reverend Padar Bensar Kharsati Director Social Services Center Shillong Archdiocese balasha khot ngobha Reverend Padar Edmund Kharsinteo, Uba Sumarlang Kharsati, Range Forest Officer, Ba Alvin Kharkongor, President, Samla Cherli, Secretary, Bat Kidukot ke SACYM, Ki Samla Naka Zone 6, Bat Ki Kena School Naka Ne Kashnong. Ay, sino yung nasa-star? Tungkay. Oh, so sini mo. Sana rin eh. Sini mo. Sir, tungkan tayo eh. Apa na? Sundur lang sini tayo. Napakaway mo. Oh, danglok. Apa dah? Dah. Iyo. Tuan sini kan flex ikra. Sir. Ako umong hele chimbo man heta khong man na anh bưu lem nó khâu này là Dia dekat sini untuk. em gini bom Ano nang nising yang tu flex pada ni betul iba. Shot nanti. warna kan flex ni. Bapak Yai bakit orang carain ibelongi chairman dan host jong connect program kebamentang i Padar Bensar Kharsati nangta i Padar Edmund Kharsinteu nangta i sister bat baru ki nongkit kam jong ka SACYM ki bala penlong ya connect program ya pi ki long tumi ki long pa ikun samla bat ya hiru ki het ki barit dolong kalaway jong kari bat kita kendreu gayang hangne nakalayang jong ka forest and environment department bat ngapen pau ya kasi songu ka bakraw bat nyai kublay ba pilakot yang ubreu ba rit uba mo sakri barit kakam forest department banwan ban pasyat jimut ya pi kendiat sefang kamarang so kabringkong gimla bandan yang sisa ba ide ban aingu ya ublay mo ide ban aingu ya ublay ba ulo ai hangi ya kana kamarang ya kabangi im ngisa bat ya kaba
ngide ban le nam ka jongka te hakan kor ngasu Simen ngalak ban ai kuble refi ka environment week ka bakmen bat ka basuk yang ilang baro nama arkum ka department ngi rakhe ya ka environment week menta usnem bat kumbang itip ba hakajing rakhe jongi ya ka teo mariang lane ya kata ka environment day ka United Nation Environmental Program ka buru ya ka them manla usnem ka sajburu ya ka them bat ka them jong ka environment day menta usnem kalong land restoration, desertification and drought resilience. Kabamut ba kathem kolong bang inilek kabala ban penbahapat ya kijaka kibala senlen nang tang inyadai yo ba kijaka cengi kakala rishiam ba kajing terkhong. Kakur nongrang nakakpo thiabon daka jinkmen he mensim bat jing sngo khan. Haka shitarik JYLLIEW kala penkup burom bat penpau ka jinkmen ya ka jingkiu kam jong ka kong Ida Shisha Nongrang syaka kerdan Director General of Police DGP ka kerdan bahakli edu jong ka perton pulit haka sorkar Meghalaya ka kerdan DGP kawan baar hadin jong ka kerdan Chief Secretary haka sorkar Meghalaya nakaliang kibahayeng hasem kila penpau ya ka jinkmen banyu i Banakakur nongrang kila yo ya ka longkeme ka balakiu syaka kerdan bahakli edu haka perton pulit haka jing syakri pad ba jongka. Kirang bakur kilong kenyi kilong keme bat ki khon samla kila ker khu kerdo kitbok kedruang ya ka kong Ida Shisha nongrang bahkan nang yai tre bha haka kam ban ai ka jing syakri ka ba bhatam syaki pad ba ka Jylla Meghalaya. Hakani ka jingyalang penkup burom ya ka kong Ida Shisha Nongrang IPS DGP Government of Meghalaya ladon lang uba Sweetbird Nongrang rang bakur Nongrang ba Diwarson Nongrang Assistant Secretary Kur Nongrang bat bonmut ki bahayeng hasem. So namtang mamder aida ngade Ida Shisha. Klik po dapat kajikiman mo yan lang bumi bati siya barok kung kakur kakur ba iwan ni kong ibimar bat idet siyeng ti ong ba kakur kapwa bale ang tahunta ari kong ong nin umso ha ya habra ngan ito ong ipeng ngam dasuk man ekren khasisor ngan kren be kuma se kren hiyeng mo Khubor po wan bimar bat idet siyeng ong hab le sai kata yang bibar am hable be pinhap ya itu ikikur no da to cebu sngai te ifun biang i ong dengan ngadon kaman wan biang ngawi ong to wan ti ong hab ngin ki kurki le ong hatu se ba ya pi long dot ba pun mi ala dot wan ka de ka se ba leitre te ki ong ba yam pin ai hakas ngai en to ong hakatai katayo dengan numdan sinai ngatarangan don ha kumin tayo ngam don tay yung tong niya bu na ha kumin ta kasi sitrik tay kum kade ka sngai ba sedang ubne tang ngan chip kani ka bu ban ong bak lak nang ne so mat niya sedang tak ubay pat kasi ya de ba kur because ngan na pe ha bon kini ki be ya don lang nei kin ni sinrang bon mang mi tho amin ya mare kalen tang itu bangala nang e men chwa mo kham la kham nang e ya i mador khro na kham i dang kemau Madang ngan ya tu hong ngam takkan mau ha le. Ngan diklei basan chano mana because ya mana tanga sik wan be khari wan peit be i kini ba khadu ba ding don ba i ta khari tu ong basan ba lang le shaw de. Ngan ong syuk no pa por ki ong ba pen burom in pakakur ngam sude kan de kata ka occasion man hap le kum ta. Tang ba nga sukumian ba yo kanik mayo ani kalab dan lang ba pisya ngangit ba lang ni siya khamat ngin ya kenduk kham bonsin bat ka in nga don ai kuble ki ba khoi ki jing pit bok chu pei bat ngani to khok ba ha ka ngani klei mi du man ta por dang ret por poi perkhat mi du an lang hum nei yo to ba ban yo to khok le kham chu poi perkhat ba ban long nei ban yo poi hadu kan ka khamdan kade ka jingkut kujung ble ka jing penyak linting ble da ngan ya tu hok also ka ko be confession man de ben me
dam de na banta ibut ngam rada dulong pulet hira kapor ba mi research civil service yong yam op be IPS pinyo be sai khum kada ini ko party khum kwa yong ba yam le biang ka xmen hadu ke yo IS na fala thak ka kon join nol ka join ka jumta ibut yong yam join op IPS pinyo hum kada in yasuk takem ngan ngangek kini ibut fisibon bot dum de ni buat umra da yang dah hang nei kum nei menta te ki kon chung ki don ni arngot ki indafi bat baba arbor Kameri CH Marak na South Garo Hills District kala sya tangon bat sya ban ha upos elektrik ubala klem na kajingbe bat jing password ke eryong rimal ha kalai pau tarik ujemang lakit marmar ya kanika brio syatura civil hospital banyo ya kijing sumar ki bakirki bat ki bapaka laong ka Khubor na bakmara hadu menta ke eryong rimal bat ulabba kidang kerwit sekitar South Garo Hills, Southwest Khasi Hills, East Khasi Hills, West Jainte Hills bat East Jainte Hills ki badon hasenda bat ke Bangladesh ki Khubor na bakmara South Garo Hills ki atho bakani ke eryong bat ulabba kila penjot bat penjulor ya ki yeng kisem ki jingthung jingtep bat ya ki mar ki mata pat ba kum ki yeng sorkar ki pos elektrik ki skul ki surok bat ki jingki yad brio ki bapon halor ki wadut ki pat ba kila kerpa de ki office block development bat DC bakin pa marmar ya ki brio sorkar ban jurip ya kini ki jing sya penjulor bat ban kener ya ki jing yarap sya kilong yeng ki bala sya penjulor ya ki yeng shong yeng sa anga medish smarak ni chungpa chopot rajrangwat rongphakri loje batangmen somayo karen post kaktapi talo bosongachim talo chingko civil hospital rabaha merake tarikte kogeksni jabonga hajarni kokpre ya somayong aha merake dao chingaya civil hospital rabai sanani ko raknya skang bachanga civil hospital chi sanna banani ko rakna skang chingka chopot chirang chinga chopot chuni chingko ya civil hospital na forward kat ha ko forward kat ko mani chingka ya civil hospital on chingka sanna banani ko raknya mijao DC changni re baha mereka rebani gisepon abini fishing khoba bian yang aha mereka fishing khon yangon jerangan naminga chum chunga nirok simsakinga chum je dau saing pa meri shech marakho niba chungna nirok simsaking bana chungna mamung khoba reply kho nangja chungbatan chunga sangen bangen chunga niat gen department ni kata chunga jigo ba kham ka gen wara kabuba chungna namgpa reply rang khoba chungna onangja unigemen chunga dauna khungba mamung disini chungna ribayumna maiba namgni nambata sanabandane ko na ko chunga mat kujing sorry de chungna dia angari South Korea ni DC ba West Korea ni DC nimna chungna mamung ko ba kanangja niang yemna biade ri angklaya so jurisdiction nonga jokona mo South West Korea wa gigni South Korea ni DC aro South Korea West Korea ni DC tau inona riba ko bade West Korea ni DC ong nakra churani DC tele nang nisngani na 중보던 야 MBC연이 만드는 바 이바나 오늘의 앙아 동자 네바 이바적 비송 네바 증나 증나 이록 심삭겐 증나 자만으로 이바 풀겐 나송 산보원보 증가번 이록겐 왓칼자와 반디기 가동 왔다니 같다고 아로 가동 이전 같다고 증나 마뭉 나오나 한국 마뭉 리포트 동호쟁이야 리플라이 동호쟁이야 오늘은 증나 나오도 빠때 나랑니 닥착 호범 그자 나우리 증나 동호바 동조반 당당하바 스렁치 야 시빌 호스피탈로 증나 사나바나니 그 닥킹야 daul depate je saito ni ba departmental ibong china je saito ni ba chinga darang ni dakchakani ko man khujenge daure blongin injury nga daul chinga report to nakna manna CT scan kha chinga daul ya CT scan kha niyo bia ya getok paksani narpang kham kha jengena aro ya fakri bia aro nege guwa shooting ni bia parake ya thanungo do bini abini skoni thanungo anchi nongiyana mereka dari belongin canarang na manjenga, orang ratnarang manjenga. Cenga nambata sana badani ko daknari cenga sekacem. Neba tau cenga tau jeko cungbotan angni abitang medis marakni noktang mendakple belgria kangal chulgrong wani gemen cenga uko taraki gorti cirang pelak cenga tau nak keng mameng kadongwani belang dongjenga. Ndiba department yung China ba jeni bong China cenga khasa cakpe cengi noktang khasa cakpe mengna dakcak ba dongge cemongori cenga ko taraki 산나바나 갔다 증아 구아티 치랑 나갔다 전칭아 좀 아로 증아 구아티 바 포워드 카인 카잉아 니바
정말 제가 마음 만나니 동전이 아셀로 제가 nakpa problem nongani aselo 제가 거 yang cita nak kamba rang nang ni kan ko mania 제가 디시나 mamba 제가 당만차례 mamba 세야 동자 aro 디시 그바 제가 양의 페스 페스 그런가 봐 동고쟁이야 정말 다시 영화 가는 땡쯤 디시 버리 봐 내가 증나 마무 가동안이 블랑코 안디라켄 니앗켄 와라카바 제 솔치바 삼칭보 만칭문 dakparangko 증나 마무 그바 아가나 동자 서디시래 안디바 서디시니 바니 자마노 에미실리 디파트멘트 만데 리바 니앙아 와 니앙아니 기세폰 비송 증나 마무 그바 가동안이 가타랑코 akan aja sungmatan cengaban irokatken department iktan irokatken baca manor ibai khobor agen bana so office ceri angbo wan ba mamung ba cengni khadongani aru belgrani aru cengni nama muksungani rangko nambata sana banani rangko mamung cengna decision ko cenga manca compensation saya donga sungmatan cenga initial department an cenga saya dawya siani gisepo cenga daw pate mamung ba reply rungko jainga Kakenhon Shna Films Emle Production Hakashi tarik JYLLIEW kalapen bena paitba Shen kan sapen I paitba ya ka film khasi bathamai bala ai kerteng terha habiju cinema hall nadu ka nyau tarik JYLLIEW sau sin shisngi hakapor khatway shiteng baje ar baje san baje bat hakapor nyau baje menmir Utrai jong kane ka film ba yansius emle rengkat kiteng shop ki puron bat kinong shim benta hakane ka film ki khot ki wer ki pat ba ban one page knang bakin ai ya ka jingkershan ya ki nong shna film kumju ru ban ai mensie mi ki samla ki ba shimmenta bat ki badon kti ha ka ne ka film one page ya ka terha pindam babe penban pinyo shibun ki jingmentoy naka laong ki nong shimbenta albaji khatwo shiteng albaji sanbaji patnyo baji te mentah ni ada langki adu ki artis mo ki badan mentalang film jungi te nakal yang jungi ni kerpa roi ki paiba ki ba jui ba ki ba jusupnan bankesan ki film khasi te ngiwan banbu biang ka kerpa ki paiba sobha ba anda ki lapalai ka film jungi subha ba niwan lang ba ni island ka kesan ni dar ba ki niwan ba ni Peit ka film hangte po biju ka kesan jungpi kadang pelong ini bagi nang lah show bagi nang peteng yang ini kikam nak suwi kupor kumbangi itep mo kumbagi langba ki Shillong ya ki kena ki Samla ba ki pislur ba sengkam sengjam tengiru kani kekam kadir gue kekam ba ni sengkam ban hakaju kupor kadir kekam kabangi ai kami ki we te lada ki paiba ki para kasibi ki jongi lada ki kesan ini kebon ngimla show ban peteng syahmat hakiwi bat ki project di patumai mo te kumta kumba ki irong ba ki pislur ini ba bandi syahmat dan sengkam sengjam la jom tingir kadi kowe ka bangi sibenta ka jing sengkam sengjam bat kunjur ri aikam ya shibun ngot ki ba dan menta ki film nadu ki aktor ki actress kinong wa kinong shot kinong ring ki cameraman ki light boys ki pun hai ki badan benta ki makeup artist kinong thought script kinong thought story kinong thought lyrics mo ki pun hai ki dan benta apa film te lada ni kinong sa film hamtam ni sa film khasi mo apa Jylla Meghalaya tada ki paiba ki ai ka jikesan ini dengiru gila kan penting na ko yo post pat naman kum sibenta kinong sa film ni ki ba sa film ni deru sibenta ki ba ni pem mi khasi naman ba mentahi bantri thu ya khtin khasi shabar jong Jylla jungi de lamba ki music video jungi ki short film jungi naman ba lamba YouTube kibangi pelai lama ki film ni jungi kibangi pelai kiwi pat ki para nong song jong dari India kiwi pat ki osmo kentien ki jungi te kalau sibenta bagi lamba ki video jungi ki joroi ki jungi kibangi penmi kadai sibenta ban pen im la de ban penitho pai ba ya kentien ki jungi te kumta ki pat ki pai ba jong ka Jylla jong ka khasi berkoi subha baniwan dan andang ilap lai ke film jungi yo tarik taw banai si thodie subha baniwan bani aji kesan ini hangte hapo biju jadi kene ke film tinggal apa si khalai ka saulak e i namar ba paling khamlot menta namar ba hadin bagila det ke film ni hable sekret ka sensor certificate CBFC katul ka ni hable chuati
Adit kata ngi hamle sekementang ngi hamle sekata convert UFO. Te hamtu ke jinglut kabon. Te na takna ki plus kui jinglut lang kata ham plus su kan bani ke ba ham su. Ibaju shai fight keleng ketika sini kau cungi bayin cimanta akan cungi kumiwe di fighter by shai fight apa Hakasingi bakaddu benai jemang lai pawai tarik kendai ngut ki Samla shinrang kila shim ya ka jing smai banlong ki lengdo so blai hakaseng reuniam Claritian hayeng mane Immaculate Heart of Mary parish maupat hakmat ki sakhi satar bat ki bahayeng hasem Kabalang Catholic shitulup kaperthei kabu kerpang ya unai jingmang ban kenmau bat ban lek burom ya kamaria thei soti kakmi jong ublei Hendriungut kila shim ya kajing smai bakhadu ban penkre ya ki jing pule ban long lengdo soblei ki bakentup ya brodar bhakupar shadam brodar Chun Janglung James brodar Charles Murmu brodar Himan Topo brodar Kershan Bok Pochen bat brodar Teborlang Malnyang Karbalangut kila shim ya kajing smai baningkong kilong ubrodar Johnny Sinkli brodar Jan Miki Pawa bat ubrodar Paulus Supai Kini ki khendangut kila shim ya kajing smai hakmat provincial superior jong kajing ya sulok Claration Reverend Father Joseph Mapila Parambil ubala longru unong kenyarang ba hakajing penmenta ya kamas pekut rengkat lang Reverend Padar Jason Kairak Reverend Father Arnes Karmaulong parish priest jong kamaupat parish Reverend Padar Joy Pulikal provincial councillor jong kajing ya sulok Claration Rector jongko Orient Theological Institute Reverend Father Stanislaus Chinliapkum batkiwe patkilung do soblei hagani kasi With you. I will be with you till the end of time. Dear brothers, you need to have at the disposition of Mary, our mother, who submitted herself unconditionally to God. Religious life is a call to be happy, at a service, a pouring self, a total self-giving. It is not a privileged place to get something for oneself, but to give out lavishly, just like Mother Mary, who did not to take, but to give. She gave up the social life of a girl of her age, and above all, she gave up her will, allowed God's will to domain in her life. She could no longer say, I want this to be done. It was always, let the will of God be done in me. Pope Francis in his message for the opening of the year of the consecrated life on November 30th, 2014, provided three pragmatic attitudes of a consecrated person. Be joyful, be brave, be of communion. Also lead in the ministry of salvation throughout the world. Therefore, in the presence of God's family gathered here, through your hands, Reverend Father Joseph Samla CMF, the Provincial Superior of Declaration Missionaries, Province of Northeast India, I consecrate myself in the Holy Spirit to God the Father through Jesus Christ His Son, and I offer myself in special service to the Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary, in order to fulfill the aim for which throughout the world. Therefore, in the presence of God family gathered here, through your hands, Reverend Father Joseph Mapila CMF, the Provincial Superior of Declaration Missionaries, Province of Northeast India, I consecrate myself in the Holy Spirit to God the Father, through Jesus Christ His Son. I offer myself in special service to the Immaculate Heart of Blessed Virgin Mary, in order to fulfill the aim for which this congregation has been May fulfill with a steadfast faith all you have promised. Amen.
you gladly share each other's burdens. May the love of God Kumshi benta ban penkre yaka 6th Meghalaya Games 2000 kaban Salong ha West Giant Hills District. Hakalai Huwai tarik ujemang kakun huon naka Meghalaya State Olympic Association MSOA Shillong balalam khmat the working president ba John F. Khuborjylla ba General Secretary ba FL Pariat ba ki nomi khmat naka State Sports Association Meghalaya kilawan hiar ha West Giant Hills District ban jurib yaki jaka ban ki madan ban penlong yaki jingyale kai ba pher kumjuru ladadon kam ban penbha entre no woodwood nagbenta kani ka jingthmu shwa ban le jurib ladon shwa ka jingyalang yamir jingmut rengkat ba district sports officer West Giant Hills District ba ke pasa balashim bentaru kinongkit kam juga West Giant District Sports Association kenthop u vice president ba Patrick Lamare u football secretary ba nang ebor shooting bat kiwei kijaka bakilalet jurib ha kani kasngi kenthop yaka kyang nang ba stadium donbosco secondary school mi mentedu Bosco penar salini colony kyang nang ba government college ke amphitheater mulasat JYLLIEW polytechnic kadar daloi law college Tom Memorial Higher Secondary School Moralang JYLLIEW public school government boys but government girls Higher Secondary School, Marian Hill Higher Secondary School, Saint Mary Mazzarella's Girls Higher Secondary School, bat kiwei kijaka. Kilalet jurib ru ya kamadan Jerusalem bat ki indoor stadium ki badon hajowai, Kim Musniang, Chutwaku, Dulong, Tpep Pale, Mission Compound, Presbyterian Hall, Chiliang Raj, Lat Thalabo, Saint Raj Indoor Sports Hall bat kiwei de. Najawai kilami ban letpat sya umulong. Second option, football adong mam saja segah ini. Football semi final, quarter final, final no. Full. My dad formed this family. You cannot deny the facts. Fine. Di Kishnong kalau hapo juai tahun ngila mending ngila lek nado napo mi mentru nang ta ngila wan napo la telbo ki indoor hall ki outdoor playground ki pakidon ki kene ka kiang namba stadium bagi don ni kene ke indoor bagi ke outdoor basketball court ngidon nang ta kini support missionary schools ki kini ki Thomas John Senior College nang ta ka Maxwell St Mary Maxwell Marian Hills donbosco nang ta ki don kini ki Presbyterian School ki jaka ki bon nang ta ki locality ki jaka ki don hapo ka Shillong hi po town kom ka Chutwaku ki Musniang ki Tampang Club Lathlabo but boro almost every corner jong ka Juai town ngila cover mane di menta kan nang sa sigini seliang Waijer po thalas kamin po klitersi mukla paterter ki bangsa ngin sa pendep hadir disiplin kumbolong hi Bada kitu ki Khubor ngila poi shika bakut tat hadu bangin daya syambiang Khublei Shibon.